Camp Bethel hai sa aliu sebon medung yud medunggu lulung lamga katibo khadi yud medung to pizza aliu tingwang to sira lamga aliu kati khai bu kem bwe sina yud medung dolbui thiên mai hin se wang zau khaira leng zau ma keng khaira leng se bai se aliu gu LCFD gu para thibo mission project khadde hai sa sin mai hi na wang zau khailo mai hi na wang padam luza tingwang la keng ting theng kring bo tingwang la keng cha liu lu cham khai khe Bethel Bible Camp has the LCFD go di ku thu bo mission project khathiu ju ti kum chang ta kyu bam boy hai kum hai sin na leng tingwang na pon pi khai bam ra boy dawlan ma bodi sui ye si jang mana lio bon mai ting mai na mai ma thiu wang zau khara leng ku khaye azan ne sai Esther women go department salam so ma thiu du ku khaye thank you we Liangmai Christian Fellowship Delhi go mission project hai Camp Bethel chuza aliu rangkhai ba me haga wang khaira leng suboi mai hi no ti ku khaye wang tangla je ka ba menung di hai bo program nen je ne khen chu khailo fasting pi chu khailo aliu liangmai na dong khai di wang khai mai hi na se aliu ring ting ga hiu puina go kring bo ring ting lungza aliu di ga aliu ram ga ka theng gi di chu za chamai ku wi mai chu long la aliu rangkhai je ba me ha se ma thiu to hom je khen chu khara khen khaye Tại nay ai wang đông kem nang zeng cái không chịu tin khai nhẹ giúp ra liu leng church new kem se liu cái sabon men tong lang zeng na rang khai bam boy na liu go pohon cái tai bam di rai bat khaluza nungu refresh la na lang na hiuna khadi nungu mind fresh lang kem se soi mang za tar lang kam khai lo chứ za liu worship team go side cái di masa go side cái di chứ soi mang za wang zau khai lo chứ za nin khai giờ không chịu kem cái nhiều đau ke thank you. Okay, good afternoon. I Aliu LCFD my go Bethel Camp 24 kasu 27 katang Manali ga thaikum special Bethel Camp length is organized you kan bamme Aliu Delhi ga youth mai ka bamma hinang tu wangziu zau khai luza blessing daw lura leng nalim thiu tu appeal tu khai thank you we Haibo Camp ga suna hipuina go rasi hipuina go teng kenga tuluza thanai kadi pirigu lelung ko wi bagadi kateng kadi bidi chmai ka kenga mui khang bam de tingon tu kam chabo ngam kam hi na gadi hachuza kenga hachuza machalo za bame si zenga su habo Battle Camp leng naliu mani kong khai za ka khen de tu khalo plus zo ko sui ma hi nang ra wang padam lu khai za lo tibase mai mi thunu ko ga tiza pc khai de mai mi thunu ri ga tingon na thoi khai bo chumilo thank you de azana theatre kuwe dihai se fresher e khai kum Delhi ga khang rai thuwe silenga su timing Bethel Camp taraleng chuza aliu gunji bome ke mthi zawang dam lu cham khai ke LCFD is conducting its 19th Bethel Camp in Manali. So I request you all to join us to be part of this blessing. Mahina di wang khailo. Thank you. From the worship team side, I invite every one of us to come and join and take part in this blessed camp. Thank you. This year go Bethel Camp hai se Manali ga kamra kama me senam chi wang zau khai kren lo excite your valley worship team today full on and ready kama me wang zau khai lo. Hello everyone. On behalf of Bethel Camp Committee, I'd like to invite each and everyone to our upcoming Bethel Camp 19 at Himalayan Friends Trust. We hope to see you there and be a part of it. Thank you, and we're looking forward to it. Hi everyone. On behalf of LCFD church elders, I would like to sincerely appeal to all of you that we have a very important event coming up for the LCFD. That is the Bethel Camp, which we organize every year. I would request that you all attend and experience this wonderful experience. Please, I humbly appeal again that don't miss out this opportunity. Please do attend this wonderful event. Thank you so much.